b'Imana turi ku mpera z'umwaka. Dore amasomo tuzirikanaho kuri uwa kane tariki 31 Ukuboza 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu bara ya mbere ya Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 18 kugeza kwa 21. Bana banjye, isaha ya nyuma yageze. Mwigeze kumva avuganya mu rwanya Kristo ugiye kuza, none ubu ngubu abarwanya Kristo badutse ari benshi. Tumenyereho dutyo ko isaha ya nyuma igeze. Abo bantu badukomotsemo ariko ntibari abacu, kuko iyo bajya kwa bacu baba baragumanye natwe. Nyamara byari ngombwa kugaragaza ko bose uko bangana batari abacu. Twebweho Yezu w'intungane yabasigishije Roho Mutagatifu, bituma mwese mugera ku bumenyi. Nuko rero sinabandikiye ko mutazi ukuri, ahubwo nabandikiye ko mukuzi, kandi ko nta kitwa ikinyoma gikomoka ku kuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 96. Ijuru ni ryishime kandi isi nihimbarwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 18. Mu ntangiriro ijambo yariho, kandi ijambo yabanaga n'Imana, kandi ijambo akaba Imana. Ubwo mu ntangiriro yabanaga n'Imana niwe ibintu byose bikesha kubaho, nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho. Yari asanzwe yifitemo ubugingo, kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu. Nuko urumuri rumurika mu mwijima, ariko umwijima wanga kurwakira. Habayeho rero umuntu woherejwe n'Imana, izina rye rikaba Yohani. Yazanywe no kuba umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri, kugira ngo bose bamukeshe kwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yari umugabo uhamya iby'urwo rumuri. Ijambo niwe wari urumuri nyakuri, rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yabayeho kubwe, ariko isi irarenga ntiyamumenya. Yaje mu bye, ariko be ntibamwakira. Nyamara bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, abo ni abemera izina rye. Ntibavutse kubw'amaraso cyangwa ku bubasha bw'umubiri cyangwa se ku bushake bw'umuntu, ahubwo bavutse kubw'Imana. Nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe, kandi twibonera ikuzo rye, ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Yohani yabaye umugabo wo guhamya ibimwerekeyeho, maze arangura ijwi avuga ati, nguyu uwo navuze nti uje nkurikiye aranduta, kuko yariho mbere yanjye. Kandi twese twahawe ku busendere bwe, tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Uko amategeko yatanzwe anyuze kuri Musa, ni nako ubuntu n'ukuri byatugejweho binyujijwe kuri Yezu Kristo. Ntawigeze abona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege uba muri se niwe wayimenyekanishije. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, turi mu gihe cya Noheli. Ubuyoboke bwose ku Mana bushingiye ku kwigira umuntu kwa jambo, kubera umukiro w'abantu, pour le salut des hommes. Dufashijwe n'amasomo asoza umwaka, tugiye kuzirikana ku isaha ya nyuma. Ese isaha ya nyuma kuri nge ni ryari? Isaha ya nyuma isobanura iki mu buzima bwanjye? Mu isomo rya mbere Yohana adusaba kwitondera abanyamurwanya Kristo badutse, bagacunga ibintu bimeze neza, turi mu mahoro hamwe n'Imana, nuko bakazana za kidobya, za nyigisho z'ubuyobe. Yohani yagize ati, bana banjye, isaha ya nyuma yageze. Ijambo nyamurwanya Kristo, Antichrist, rigaruka inshuro 5 mu mabaruwa ya Yohani, risobanura ababeshyi, abashukanyi, za rukuruzi barwanya Mesiya, bahinyura umucunguzi, umwana w'Imana wigize umuntu. None wabahute niba utemera jambo w'Imana wigize umuntu? Ubaye uriho, yumvikane waba uriho nabi, kuko en dehors de Jésus point de salut. Tahandi hari umukiro usibye muri Yezu, Imana yigize umuntu. Ivanjili y'uyu munsi iratwereka isaha ya nyuma ikiranga, nukuza kwa Mesiya Yezu umucunguzi, ukwigira umuntu kwa jambo, urumuri rukaza nubwo umwijima warupfukirana. Jambo yigize umuntu. Nuko jambo yigize umuntu, twibonera ikuzo rye. Turi ku isaha ya nyuma irangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi kandi by'impusane: ikiza kirwana n'ikibi, urumuri n'umwijima. Aho Yezaza akatuvukira, akatuzanira agakiza, ariko bakamurwanya, agahunga. Banyamurwanya Kristo, ba Herodi n'abandi bagira nabi. None wowe muvandimwe, uhagaze ku ruhe ruhande, rwa Kristo cyangwa rwanyamurwanya Kristo? Urugamba rugejeje he? Bavuga ko Mutagatifu Aloyize akiri umwana yakundaga gusenga cyane. Mwarimu ngo yigeze amusanga ari gukina agapira, amwiyenzaho aramubaza ati, nk'ubu Yezu aramutse aje nonaha wakora iki? Mwarimu yari yiteze ko umwana amusubiza ko yahitira mu kiliziya kujya gusenga. Umwana aramusubiza ati, bambwiye ko Yezu agiye kuza, nakomeza gukina. Bavandimwe, hari abantu benshi bivuruguta mu byaha amanywa n'ijoro, bagahora barekeje bacunze ko Kristo naza nibwo bazihana, nibwo bazabona kwisubiraho, ntibatekereze ko isaha ya nyuma yageze. Nyamara bashobora kubura igihe cyo kwitegura,
bakaba kwinjira kwa nyamurwanya Kristo bagitegereje impuruza. Ku mwana Yezu aje agasanga ari gukina n'abandi bishimye, ni byiza cyane ntibigira uko bisa. Ariko mubyeyi, ubu Yezu aje agasanga uri gusahura wikoreye nk'umufuka w'inanasi uvuye kwiba, wakomeza kuyikorera? Wakomeza kwiba gusanzwe uri kwiba? Yezu aje agasanga uri mu cyumba wibye umugore w'abandi cyangwa umugabo w'abandi, wamwihereranye muri kwibwirana, wakomeza? None se aje nk'inkuba wakora iki? Mwakomeza kwibwirana muri ubwo buhemu? Umugore aherutse kuva mu rugendo aza atunguye umugabo we, amusanga ari kumwe n'undi mugore ari no kumusoma. Umugabo muri ako kanya ahita yimba amayeri yo gutokora yandaye. Uko ari guhuha mu ijisho rye n'ikimwaro cyinshi ku maso, ari nako yivugisha ati, agasimba kagiye mushiki wanjye we, agasimba kavuye mu jisho ryawe mushiki wanjye. Agahuha mu jisho rye cyane ati, wakize mushiki wanjye. Undi amaze kwikiriza ko yakize, wa mugore ibyo yaje akeka ko bari barimo, nawe ahita yemera ko kwari gutokorwa bisanzwe, ko umugabo we yarari gutokora mushiki we. Ye baba we, icyo nicyo bita ikinyoma cyambaye ubusa. Ese ku isaha ya nyuma mba ndi mu biki? Ese nk'ubu iyi saha ari ya nyuma naba ndi gukora iki? Ese isaha ya nyuma izaba ndi gukora neza cyangwa nabi? Tekereza ibyo uri gukora nonaha kuri iyi saha. Yezu aje wakomeza ukabikora? Uko wari uri kubikora wabikomeza gutyo? Cyangwa wamujijisha nawe nk'uyu mugabo ukaba wahita wiyambarisha ishapure vuba vuba, umaze kwica nk'umuntu ugahita ufata Bibiliya n'ishapure ukagenda uririmba mu nzira ngo ndi umukristo wa Yezu? Nuko abari muri ankete ntibarabukwe bagatangira kubeshyira abandi no kubafunga, wowe uri kwidegembya aho ngaho. Aha, nawe wahindutse nyamurwanya Kristo rero, kandi uri ku isaha ya nyuma. Ijambo isaha ya nyuma rishobora kuvuga ishira ry'ibihe, eschatologie, fin dernière, ibihe bya nyuma birimo intambara n'imidugararo, ibyorezo, ibiza, coronavirusi, guparika gusenga no gufunga kiliziya, kwigumura no kwigomeka ku Mana, urubanza rw'imperuka, urupfu n'izuka, ubuzima bw'iteka nk'igihembo ku bagororokeye Imana, cyangwa umuriro w'iteka ku bakoze nabi. Ariko nanone isaha ya nyuma ni igihe cya Yezu, igihe cyo gukizwa, igihe cy'impuhwe z'Imana, igihe gikwiye cy'umukiro. Ni kandi ya saha ya 9 y'impuhwe z'Imana Yezu acungura isi, akabangwa ku musaraba, agapfa, akazuka. Isaha y'umutsindo, le jour du salut, l'heure du salut. Isaha ya nyuma kandi ni isaha ya Noheli, Yezu yigize umuntu aje kuturohora no kutuzahura. Isaha ya nyuma nanone ni isaha yanjye bwite, igihe nzapfiraho, igihe nawe uzapfiraho. Tuzirikane kandi twese abatuye isi ko iyi saha ari isaha ya nyuma muri uyu mwaka. Muvandimwe, wageze kuki? Ni hehe warwaniye Kristo? Cyangwa ni hehe wamurwanyije? Kuri iyi saha nitoze kuvuga, gukora nk'aho ari byo bya nyuma, nk'aho ari yo saha ya nyuma. Reka soreze ku magambo meza mutagatifu Yohani Maria Vianney Curé d'Ars, wakundaga gusaba Kristo n'abapadiri by'umwihariko gukora neza wimazeyo ku kintu cyose ugezeho, cyane cyane mu isengesho ry'igitambo cya misa. Ati, nujya gutura misa uzaba utomboye, ujye uyitura mu buryo butatu. Ubwa mbere, iyo misa uyiture nk'aho ariyo ya mbere ubonye mu buzima. Ubwa kabiri, iyo misa uyiture nk'aho ariyo yonyine ibaho. Ubwa gatatu, iyo misa uyiture nk'aho ariyo ya nyuma. Muvandimwe, bikore wimazeyo, senga wimazeyo. Wabwirwa n'iki niba isaha ya nyuma yawe atari iyi ngiyi? Bana b'Imana, impera z'uyu mwaka twisuzume bikomeye. Aho tutitwaye neza, dusaba imbabazi Imana n'abo twahemukiye, abo tubana. Ibyo twagezeho bigakunda ni impuhwe z'Imana, tuyishimire bikomeye tudasubira inyuma. Noneho tuyiture n'uyu mwaka mushya wa 2021, abenshi tutari twiteze ko tuzawugeramo. Tuzirikane bikomeye umwanzi corona wigize shitani akatudurumbanya. Noneho dore ya saha ya nyuma irageze. Pfuka musenge wimazeyo. Uyu mwaka utura Imana kandi usabe kuzawitwaramo neza, kuyiyoboka, kuyitunganira, kuyimenya kurushaho. Muri uyu mwaka mushya ntangiye, Yezu jambo wigize umuntu ature mu rugo rwanjye, mu mutima wanjye, mu kazi, aho ndi naho nkora. Nuko abo tubana bose nzabahumurira ubuyezu, ubukristo. Nuko ubuzima bwanjye bwose buhamye Kristo watuvukiye. Buri saha, buri munsi nkubone Yezu, nkwereke n'abandi. Imana iduhe imigisha n'amahoro muri uyu mwaka wose. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.